Mundu urandikite kaundu over the weekend ule kwandika kauga atiriri ni ari thiini wa mapenzi ambayo ilikuwa ni ile ambayo inaimbiangwa na Samido hapa. Yes, toxic. Yes. Alikuwa na bibi ambaye alikuwa anamfurusha hapa na pale. Ni mutumia atumia ukiona gao ni atumia amekwenda kukutanga kiasi. Leo akaiga atiriri agokira rucinde agathie metha-ine akiria na agatiga kirathimo ke mwaki-ine agacoka akaingira bafu gwithamba. Yes, thimu ikora yake ni oria mutumia akienda mione kari gatimia ko gikarahitira kiko giako augire ndari kindu ta kiu we onete na ni gucoka yumire thutha 2 days akimekora gicaji. That's a very wise woman, very wise of her.